The inauguration of completed houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin took place in Nongglwai, Nongstoin, with Nongstoin MLA Shri Gabriel Walang as the chief guest. Nongstoin block has completed 3,238 out of target of 4,140 PMAY-G houses. Walang urged villagers to enroll for Aadhaar to access government benefits. The event concluded with an Awas Divas pledged by all attendees. Jingit belai gitu. Atau belai lagi wikai gitu. Semua macam macam ada harum langsung. Hari atau kita ikino, kita belai. Kita ikon jongi. Belai undang nak pertai. Ni iyo atau belai. Hari kita bagi kita belai ikon gitu. Ngah perislo repi. Badia baro Bahinyo yang kita skim. Kita wan na video kita kerat bersibun ba ini dan hari kita jingit kita jongi kalau ada harum langsung. Bani lang hang nong sukuman mga Nongstoin konsensi kila bon basyon adar pinalik sarang praile tung bon ba og bisyon tang adar nomor balay kajingit balay kajong ay ba kajingit balay kajong bagingit baging HY di kon la jong bakim suk kin side di kayeng desan